Poštovani sugrađani, u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine danas je počela predizborna kampanja za lokalne izbore. U narednih mjesec dana u kakvom će različiti politički subjekti postavljati svoj propagandni i reklamni materijal, te molim građane za strpljenje i poručujem da će SDA Kakanj prilikom svog reklamiranja pridržavati se odluke o komunalnom redu općine Kakanj i ostalih odluka koje citiraju navedenu materiju. Kandidati Stranke demokratske akcije Kakanj za lokalne izbore će voditi fer i poštenu predizbornu kampanju zasnovanu na istini, činjenicama i korektnom nadmetanju. Pokrenimo Kakanj sa SDA, pokrenimo Kakanj sa Neminom Mandrom, pokrenimo Kakanj sa kandidatima SDA za općinsku identifikaciju. Dame i gospodo novinari, ja vas sve toplo pozdravljam ispred izvršnog odbora SDA Kakanj i kao kandidat Stranke demokratske akcije za općinskog načelnika. Hvala vam što ste se odazvali pozivu da prisustvujete na našoj prvoj predizbornoj preskonferenciji. Upravo smo odabrali ovaj dan da održimo preskonferenciju i na ovaj način zvanično startamo u predizbornu kampanju za predsjedničke lokalne izbore. Vjerovatno ćemo se mi, političkih partija i kandidati i vi novinari družiti u narednih mjesec dana malo intenzivnije. Ja se nadam da će to naše druženje biti korektno, obostrano. Vama želim puno uspjeha i strpljenja s nama. Želim vam da na najbolji način prenesete izbornu platformu svih političkih partija pa i Stranke demokratske akcije i da na taj način što bolje upoznate građane kako bi oni koji odlučuju ko će sutra voditi Kakanj i Bosnu i Hercegovinu i narode Bosne i Hercegovine kako bi imali što kvalitetniju podlogu za svoj izbor. Ja ću vam reći 3 grupe razloga zbog kojih očekujem da građani Kaknja daju podršku Stranci demokratske akcije, našim kandidatima i meni kao kandidatu za načelnika općine. Razloge bi mogao svrstati u 3 grupe. Prva grupa razloga je sve ono što se dešava na višim nivoima vlasti. Iako su ovo lokalni izbori, ne možemo ih posmatrati izolovano od svega onoga što se dešava na kantonalnom, federalnom i državnom nivou vlasti. I vi i građani su svjedoci da je jedna opšta dezorijentiranost SDP-a kako implementacije izbornih rezultata, čiji su oni bili lider i kreator tih procesa, tako i u vođenju sveukupne politike nakon implementacije izbornih rezultata, ako možemo reći da su ti izborni rezultati implementirani, s obzirom da 16,5 mjeseci nismo imali vijeće ministara, s obzirom da je i danas da su ti ministri na neki način pod smjenom, pod jednim strašnim pritiskom za funkcionisanje, tako da država u posljednje skoro 2 godine je u najvećoj političkoj i ekonomskoj krizi od Daytona pa do danas. To je prva grupa razloga. Druga grupa razloga zbog čega bi građani trebali podržati Stranku demokratske akcije su propuštene šanse Kaknja. To su sve one propuštene šanse koje smo propustili u posljednjih 10 godina vlasti SDP-ovog načelnika. Prije svega želim istaći aktivnosti na ekonomskom razvoju Kaknja. Ovo se posebno manifestira kroz aktivnosti na uspostavljanju poslovne zone na površinskom kopu. Građani su svjedoci da nam je obećavana od 2004. da bi 2008. obećano njeno završavanje i otvaranje nove poslovne zone u Barama i jedna i druga po 250 radnih mjesta i danas su obe te poslovne zone jedna livada obrasla
visokom travom, žbunjem i grmljem. To su scene, kadrovi, pogledi koji ne želimo gledati u budućnosti. Druga, i da kažem u stvari da je ta aktivnost općinskog načelnika SDP-ovog u stvari trebala biti ključna aktivnost općine u posljednjih 10 godina. Vi možete pročitati u intervju njegovom oslobođenju prije 10-ak dana kako je ispunio sva obećanja izuzev poslovne zone. Poslovna zona je simbol aktivnosti na privrednom razvoju Kaknja. Ako nije to što je obećavao 8 godina da će uraditi, uradio, šta smo mogli očekivati na drugim mjestima o zapošljavanju. Druga stvar su propuštene šanse za vrijeme izgradnje autoputa. Mi smo ostali bez regionalne saobraćajnice, autoput je otišao do Bilješeva, Kaknj se susreće sa velikim problemom, sa budućim kolapsom saobraćaja na ulazu i izlazu u Kakanj. To je nešto što ćemo dugi niz godina ispravljati i to će nas koštati desetine miliona maraka. Pitanje na koji način će se ta sredstva obezbijediti. Propuštene šanse Kaknja su i obećano proširenje mreže centralnog grijanja prema Albaniji, prema povezicama i dalje. To sve piše u strategiji razvoja općine Kakanj. Izvolite, otvorite. 2007. je donesena. Pogledajte šta je sve obećano da će biti urađeno do 2010. odnosno do 2012. i vidjet ćete da su ključne stvari propuštene. Desio nam se Konzum, desile su nam se razne manifestacije, halve, četenije, desili su nam se labudovi i ove gipsane figure. To je ono što Kaknju ne treba. To je druga grupa razloga zbog kojih bi se trebalo glasati za SDA. I treća grupa je naša izborna platforma, odnosno sve ono zbog čega treba glasati za SDA Kakanj. Ovo je prvo javno promoviranje, prezentiranje ove naše izborne platforme. Ona je jedan obiman materijal koji je u 80% sadržaju orijentisan na ekonomski razvoj općine Kakanj, na zapošljavanje i u tom smislu naša izborna platforma nudi prosperitet i sigurnost, nudi globalni i lokalni ekonomski razvoj. Moja vizija o Kaknju i vizija moga tima je ekonomski razvoj općine Kakanj, odnosno pokretanje Kaknja u smjeru koji će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta u privredi i razvoj poduzetništva. Formirat ćemo odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj. Formirat ćemo tim za rješavanje administrativnih procedura. Formirat ćemo kreditno-garancijski fond. Revidirati sve programe zapošljavanja i učiniti ih pravednijim i efikasnijim. Osigurat ćemo sredstva za poticaj u poljoprivredi, kao i sredstva za motivisanje mladih ljudi za otpočinjanje biznesa, te razdvojiti socijalnu i razvojnu komponentu poticaja. Održavat ćemo redovne sastanke sa poduzetnicima i jačati veze sa našim ljudima u dijaspori s ciljem animiranja njih ili njihovih poslodavaca za investiranje u Kaknju. Smanjit ćemo naknadu za komunalnu taksu i za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta. Sve slobodne površine pogodne za izgradnju privrednih objekata hitno ćemo ponuditi potencijalnim investitorima, uključujući i ove malo prije spominjane dugo uvećavane poslovne zone. Podržat ćemo razvoj elektroenergetskog sektora, ali u skladu sa ekološkim normama i standardima. Prostor Kaknja je jedan od najugroženijih u pogledu zaštite i pogledu zagađenja životne sredine. SDA će se zalagati za integraciju ekoloških i ekonomskih kriterija u razvoju privrede. Formirat ćemo takozvani zeleni ured u općini Kakanj koji će se baviti isključivo pitanjima, problemima, temama vezanim za zaštitu životne sredine. Nakon što smo u proteklih nekoliko godina izgradili preko 100 km asfaltnih puteva u Kaknju, desetine vodovoda i kanalizacija, sportskih terena, uličnih rasvjeta, SDA će nastaviti sa realizacijom infrastrukturnih projekata koji će značiti bolji komfort života svim Kakanjcima.
SDA će dosljedno i trajno čuvati tekovine odbrambeno-oslobodilačke i antifašističke borbe Armije Republike Bosne i Hercegovine, te čuvati tekovine Narodno-oslobodilačkog rata. Uložit ćemo napore na opremanju i modernizaciji doma zdravlja i ambulanti porodične medicine u Kaknju. Naš cilj je modern obrazovni sistem, neopterećen ideologijama, nacionalnim, vjerskim, rasnim ili drugim netolerancijama. Smatrajući kulturu faktorom duhovne ravnoteže društva, zalagat ćemo se za njeno potpuno finansiranje i infrastrukturno osavremenjavanje. Aktivno ćemo podržati razvoj sporta, jer pored doprinosa u razvoju djece i omladine, kakanjski sportaši su najbolji promotori našeg grada. Svaki zaposlenik u administraciji mora biti svjestan da postoji zbog građana, te da mu je glavni zadatak profesionalna usluga. Naš cilj je proaktivna, kadrovski obnovljena uprava u skladu sa potrebama građana i europskim standardima. Posebnu pažnju ćemo posvetiti socijalno ugroženim kategorijama stanovništva kroz razne vidove pomoći i podrške. U vjeri vidimo moralnu snagu za razvoj pojedinca i društva, zbog toga ćemo pružiti svaki vid podrške vjerskim zajednicama. Ova rješenja koja nudimo rezultat su našeg iskustva, našeg znanja i naše spremnosti da pokažemo drugima kako se radi. Aktivnosti sadržane u našoj izbornoj platformi su složen mozaik razvoja općine Kakanj, na čijem slaganju u budućem periodu svi akteri razvoja moraju zajedno raditi i uložiti maksimalne napore. Pokrenimo Kakanj. Poželio vam uspješan početak kampanje. Prvo pitanje glasi, što nam možete reći o zapošljavanju protekla 2 mjeseca u termoelektrani Kakanj, a drugo pitanje, kakve su vaše procjene rezultata? Ja sam u termoelektrani pomoćnik direktora i moja ovlaštenja i kompetencije apsolutno se ne tiču zapošljavanja, niti imam informacije o zapošljavanjima ni prije ni poslije, osim što to saznam na hodnicima. Dakle, za odgovor na to pitanje trebate se obratiti direktoru termoelektrane ili njegovim pretpostavljenim izvršnim direktorom. Dakle, ja očekujem izbornu pobjedu SDA i za načelnika i za općinsko vijeće. Ako bismo govorili o nekakvim brojčanim pokazateljima, smatram da ćemo imati do 35% za općinsko vijeće. To bi značilo otprilike ovaj nivo vijećnika koji imamo i sada, znači 12. Kada je u pitanju procjena za načelnika, smatram da ću pobijediti i smatram da će kandidat HDZ-a